Hakasantarik Urisau kesengi penkut ya ke public hearing halor ke state reservation policy balapelong hanong ba Shillong naduk kalai tarik haduk kesantarik Urisau UMLA kanong po constituency ba Mirul Bonds Aim ula ajing mut syaka expert committee ban paria ya kejing bahakam hak reservation policy badang penkret thamai kadai ban long bet prapau persen na kebenta ki khasi jantia bat garu la kadai hak MPSC ne hak DSC. Habakran shikila pathai khubor hadin gajing ajing mut shaka expert committee halor ka state reservation policy uba Mirul Bonds Aim ulaong na kaliang jong u kumu MLA nari bhoy ula dep ban ajing mut ba gajing paria bahakam hake MPSC bat haki DSC ka daybet ban long prapau persen na kebenta ki riulum khasi jantia bat garu. Habakran Chapanga district ula pensyai lor kejing ajing mut baka de banlong prapau persen ke baha kam de banlong bet tangi kitrai district la kalong ha kenu ke district jong kejela ula pensyai ru da kaboong ha kejela berok kawai ka de banlong bet prapau persen ye ki khasi jantia bat garu bat ha ka district ru ka de banlong prapau persen tangi kitrai district bat ki de pat banlong ginong shong shnong dunai ka shpos nem AA kani ka de ban trekam haman la ka district Kit juga expert committee on reservation policy Megalia. Kupala masuku baru kumbang wilayah angdut kumpipak ba juga jelah baru kubi agak bedi berkini. Hika reservation lada gipek yang kejengmut jongka kejengmut reservation ni kamut ban ai ka bahak kerpang na kabenta ki bempat yo representation lani badang sadit. Ding tak kadau apa ka British Insyar jong dari India ke Jungiru kaladon kene ka provision ka ba kerpang ka baladon yangi kumki schedule tribe apa jong kari ke Jungi aka UPSC exam iyo 0.1% kumki schedule tribe aka tungkam jam bat hang ni aka jela ke Jungi abang ipek dia gane ke jing sadin jong gidong bapiar ngala ajengmut chaka expert committee haka BD bat kamtam haki district level nang sapoi haki state level haki district level gajing ajengmut na kaliang jonga kalong ba gajing tungkam tungjam ladu kapor ba advertise ki post kadai hi ban long tik tang na kabenta gi nong song snong jong katu ke district kala bende is jain to hit kala amdi south west kasin kala amdi hari hoi district jomi nong nikmat ke time hoi ijulam na kapor bah kapor ba ne ya recruitment bat hadin ba penbi ya result ngilap bagi nong song snong jong karib hoi ke jongi ki khamduna ki bayo ngam ong ba myo yo hi tang ki khamna ki bayo lani ki ban pas ya ka written test ba ya ka personal interview kering tak kadau magane pagadon kene ka mat ban review ya ka policy kana ajingmut ba ka expert committee kan perhat na gumta ban penting kena banadu kapor ba advertise nadu kapor ba tab iki form kaladi ban long na gumta kinok chok chnong de ya district ki badai nok chok chnong duna ya ka si post nem duna ya ki post nem kum kinok chok chnong la ban apply ma porbi jung di sia tu mentai ka long ban hagdi si nang nong nur ngila ban wan bat tab na chelong wan chnong po na chelong ne chajawai chnong tan ta la ban khang Henry namar pagdon kani review tang so kadi kapor ka bangin la nang taban kit ikakya kishon jung inong song sinong hapo district ke bala juwan ut wan nam na kapor sa kapor mandon ka jingmang ka bat paka namar ni sutu menda aka OM office merundom ka bala pelai news nem araja apply aka tu ka para ka bakhadu jong ka tu OM aka badi bagi district level la mention nang tu ba ka preference kan dei na ka banta jong ki local candidate kadon kata tang ba local candidate provided la nakin pass ha written test sugo la nakin pass ha written test dia ha ka personal interview la ban ai preference ring written test nom la ban ai preference mar yo bo fail ya written test kuno ban ai preference dei na ta ka daw ka ba stress ba hai ka dei ka long ba ha ka ni ka review ka pamenta ka dei ban long ba tik na ka ban ta nong song chnong jong tu ke district ibala bentet iki kam kata kamu di post ke bahagia district hage bedi bat ka state level bat ha ka MPSC kumbala ban sutu menta
la ai ke representation ha ke ba kan long combine ha 4% na ke benta jong hasil yang dia ban garu dari kongsa batru bagin perkat kerpang na ke benta gini ki PWD people with disability jadi bendon ke bahak ke kerpang na ke benta jengki kalau ambil lai persen kalau ambil san persen bat benta tercer bat ha keju ke por ha ke bedi bat kini ki order schedule tribe schedule caste khamtam haka nika jaka ka ri ke jungi ke nika jela ke jungi ngidon ki forlok karbi ngidon ki coach kidon rajbungsi kidon rabha kidon kasngo bagani ka percentage na kam dai jungki ru adu menta ke 100% la kam no di ban kentiu ya kenin mangidon shibun kini ki forlok ke jungi ru na ribhoi ki forlok karbi ru gibun bagi ha bandon ke presentation ke kenapa dia kentiu ya kenika percentage dan jungki ha ke ban la ban adjust kini ha ke baya ka underrepresented ngatrai on reserve ngatrai la ban merbuk cerita ke di 100% dalam nomor ke di ban 10% of the kam ni kata tingna persang ban ai jengut na kita ke mentoi lang di kabelong combine ni na kam ta jong baro ang sung ya ke jela ka ban balance ya baro kan open baik 60% dan kasih jenja garo nam kan don kan no ke jing ya baik don ki boong lek population don boong benlek dan jumlah bedekan mungkin sak diam dan perkhati ya kata te reservation belum yang bersedang dekat dia nak minta jom ki badang sadir kata ke di reservation menurut air reservation yang kibala ya syakmat ban kibala ki syakmat di kita di points ki bangila submit ka expert committee ro kila snap ha kesyok ha committee bakin penwandur ya kini jeng ai jengmut ki per mani i bagana ki seng balang ki riu shimet ki babon kila wan ai jengmut mentala ke di kesni ke balai bat gi bagi jeng ai jengmut ki di badai sudah jeng ai jengmut ki di badai sudah jadi syong ada komiti pan mentang bikin penwandur mengobakan lok 80% baik tang bahaya ki nong syong syong jong untuk distrik ki ba lasa om dunai step nang ba ki ki nong syong syong hari boy jong i menta dok riam penar boy war bro ngesa ngilong separate tandar kadang jing snow tahu nang tahu kam dan rebukom kata ngilong combine ba kam dan jing per di sulong tang idi julong trai snong kan dan ki benangwan medak sedem lenu cuan sawai wan sakai katuk ani un yo no berkunta tertem dan reng kwa belong matang tu ki nong snong ki ba pakka ki ba pura jongka distrik ki dei ban yo ya ki ki distrik post ki barit ki badai ha distrik ki post ba lim jukot ira di SC oro gi le na MPSC dan reng ki dei ki grade 4 ki grade 3 di bapat na DSC kenang bakan pli galat kalenti ya ki nong senong jong tu distrik ka bukan tu ya bro distrik jong ka jela tang ya gari boy di mangade UMLA na riboy dengan kam stress ya isu ka ngilap hari boy di belong bagi ki nong senong jong ki samlang jong ki kam tuna ki balak ban ya compete bat ki perlok na ki jaka din takadaw stress hai kan ka boy